Ikaze nanone kuri Electropower Academy Sport Quiz twagiye. Hano tugeze ni kuri Tapis Rouge i Nyamirambo. Ni kuri Tapis Rouge Nyamirambo hari ibibuga byiza, ndabona abajene bari muri sport n'ibindi bijye bitandukanye bijyanye na sport. Hari n'akamatch kamaze kuba ngo equipe ya Rayon Sport imaze gukina n'ikipe ya Musanze. Ariko byo ntabwo tuye kubitindaho. Sinzi ukuntu birangiye ariko banza birangiye neza ku mpande zombi. Namwe murabyumva. So twagiye tugiye guhera kuri no mujene tumaze ikibazo cya mbere uko bimeze. Ninkubaza ikibazo kirimo bibiri ukabasha gusubiza byibuze kamwe muri byo uratsinda amafaranga 500 ariko nugisubiza cyose uko kiri na amafaranga 1000 tugakomeza ukaba wanatsindira ibirenze igihombo. Uri tayari? Twagiye ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni hehe hakiniwe umukino wa mbere wa football mu Rwanda wirushanwa ryemewe n'amategeko? Urumva no gusubiza ahantu honyine note y'igihombo gatwirye yegereza mikro mu Rwanda. Mu Rwanda hano habere umukino wa mbere ntagira umuntu umuvundira kuko urumva isubije atarasubiza uba wisha amahirwe ye. Ni habere umukino wa mbere mu Rwanda wa football w'amarushanwa Inyanza kabisa muri Rayo. Inyanza ugereranyije nko mu mwaka Hafite umwaka wa ni mu mwaka w'igihumbi 1930 yagikoze neza. Ni Nyanza hehe mu majyepfo. Hereza mugenzi wawe dukomeze ariko turaza gukomeza tujya hepfo. Ariko abana bihangane ntabwo abana turibuze kuba dukora nabo. Twagiye n'ikibazo cya Uritari ndakubaza ni ngugeraho narebe abantu bari haruguru gutya ntabwo turi bubabaze, turabaza bari hepfo. Twagiye ikindi kibazo kirabaza ngo ikipe ya mbere yashinzwe mu Rwanda y'umupira w'amaguru ni iyihe? Yashinzwe mu uhe mwaka? Harasubiza no mujene tubajije. Ikipe ya mbere yashinzwe mu Rwanda ni iyihe? Yashinzwe mu uhe mwaka? Ni Kiyovu Sport. Mu uhe mwaka? Chance wowe dukurikiye kuri Electropower Academy urahita usubiza muri commentaire kino kibazo atsinzwe kugira ngo nawe ube watsindira aya mafaranga. Urumva kiramunaniye, of course n'ugisubiza ushobora guhita ugitsinda muri commentaire nawe tukaba twaguhemba iki gihumbi kimunani. Twagiye ntago ari urasubiza, ngiye kukubaza icyawe. Uri tayari? Ndi tayari. Uri ready? Igikombe cya shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Urayizi shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda? Ndayizi. Ni ekipe yagitwaye uno mwaka uhe mwaka? Igikombe cyakinwe cya shampiyona cyabaye cya mbere nyine cyabayeho cyatwawe ni ekipe? Cyatwawe na Panthère Noire. Uno mujene yagusubirijemo ubwo yisha amahirwe yawe. Uno mujene niyo mpamvu nababwiye ngo biba byiza usubije ari wowe ubajijwe. Nari kuza kukugeraho none ntabwo ndibuze kukugeraho kuko urumva already wisha amahirwe y'umuvandimwe. Ahubwo se nabyumvise n'ibintu yavuze ugira ngo ibyo wasubije nibyo yavuze. Si wese wabyumvishe ibyo yavuze nibyo usubije. Kangubaza ikindi aho nyine mwihangane wo tubajije baceceke. Twagiye hano mu Rwanda mwihangane n'ibibazo byoroshye ko amafaranga yose ndasiga hano. Tugiye kubaza ikibazo cyoroshye kindi. Hari umukino hano mu Rwanda wa football w'amateka. Umukino w'amateka kabisa. By the way channel yitwa Electropower Academy. Wewe wakanze subscribe uri mu banyamahirwe bo kuza kubona video bwa mbere ukaba wasubiza ibyananiye abandi ukaba watsindira aya mafaranga bananiwe gutsindira live hano kuri Tapis Rouge n'ahandi henshi twagiye tujya cyase n'ahandi henshi tugenda tujya. Iki kibazo kirabaza ngo hari ikipe hano mu Rwanda, hari umukino wabayeho mu mateka y'u Rwanda hano uzwi cyane wamenyekanye cyane washimishije abanyarwanda benshi. Uwo mukino nuwuhe? wahuje ayo makipe sibyo? Unambwira umwaka wabayemo ngukopejeho gato. Uwo mukino wari uwo gushaka itike yo kujya muri CAN. Uwo mukino wari umukino wahuje ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ukayihuza n'ikipe y'igihugu ya ikipe y'igihugu ya Togo. Wabaye mu mwaka? Wabaye mu mwaka wa 2020 ari muri corona.
2020 wowe ukurikiye Electro Power Academy nari nkubwiye nanjye ngo dusubize ariko reka ngisubize direct kandi abantu bahita babyumva ko iyo match koko ariyo ijibihe byose abanyarwanda bakunze abanyarwanda bishimiye ni match yahuje Amavubi ndetse na Ghana turi gushaka cyo kujya mu gikombe cya Afrika kan mu mwaka wa 2024 siyo ngiyo siyo match niyo ngiyo twagiye kundi umukino abanyarwanda benshi bakunze banibuka umukino Amavubi yakinnye n'ikipe y'igihugu ya Ghana twe twakibajije mbere maze twabaje mbere yakinnye n'ikipe y'igihugu ya Ghana bashaka itike yo kujya muri kan uwo mukino wabonetsemo ibitego bingahe wabaye muhe mwaka wabaye mu 2000 ubonekamo ibitego bingahe habonetsemo ibitego 3 wowe uwo mukino wabaye muhe mwaka wabonetsemo ibitego bingahe aho ngo nta n'uwo nzi ubwo nuko biteye nkubaza icyawe twese twatsinzwe weho watsinzwe ubongeye kumubaza iki ntari arimo ashaka gukopera ngiye kubaza ikibazo cyoroshye ikipe yitwa Apple Football Club urayizi ugiye kumbwira umwaka yashinzwemo iyo ni ayayo unambwira umutoza wayo mirongo icyenda na kabiri avuze 1992 asiko ufite isoni chef 1992 uwo mutoza witwa ntago muzi byanze nawe abadukurikiye mwari gusubiza ariko reka mbasubirize direct ikipe yatwaye ikipe uwo mukino y'inkubwiye wo mu gihe wabonetsemo igitego kimwe ku busa no mukino w'Amavubi yakinnyemo na Ghana kugira ngo tubone n'itike kujya muri kan yo mwaka wa 2024 wari wakavuka ntago naye nakavuka ese u Rwanda rumaze kujya muri kan zingahe ibyo byo muri kan ibyo ntabyo uyu mujene nawe ikibazo kimunaniye twamubajije ikipe ya Apple ya Police Football Club mwaka yashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2000 yashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2000